kažete, vam teži drugi razred ili prvi? Drugi. I kome je prvi? Ruka. Drugi? Pusti ruku. Ipak prvi. Da se razgibamo za ovaj čas. Znate vi onu finu igricu još u osnovnoj školi, ali jako je efektivna i onako djeli smirujuće. Dan noć. Gledamo svi ovam u tablu, u pedagogicu i u razredu. Kada je noć, idemo. Važi. Ostave na kraju, bit će moja ste, pa sad nek se potrude. Dan. Noć. Noć. Dan. I kako bi završila ovu igricu, djeluje smirujuće na vas. Pogledajte, djecu, kako lijepo mala igra koju smo učili u osnovnoj školi možda djeluje na nas i na našu unutarnju. Možete raditi kod kuće kada ste nekako tako nabijeni određenim nabojima negativnim, onda možete da vježbate odmaranje ovako dan noć. Zašto da ne? Ne morate vi vikati dan noć, vi možete tako jedno vrijeme da spustite glavu kao da spavate, da se malo određeno posjetimo, podignete glavu i to je to. To je jednostavno da smirite unutarnji metabolizam bio. Moja stek će biti kad ja odredim, kad najavim nastavnu jedinicu, odnosno cilj časa i šta ćemo danas raditi, koja nam je tema. Tema nam je procjenjivanje rizika. Što ćemo danas raditi? Ja vas molim ovako, budite aktivni, pričajte sa mnom o svim dogodnostima i o procjenjivanju rizika. Kada kažemo procjenjivanje rizika, da razmišljamo, pričamo o nekim postupcima koje smo radili i razmišljamo da li smo mi razmišljali o posljedicama. Znači, cilj naše današnje teme je da naučimo identifikovati rizik nakon urađene aktivnosti, nakon određenih radnji koje uradimo. Da li ste imali priliku da nešto donesete odluku, a da ne razmišljate o posljedicama? Jesi? Rijetko. Uvijek razmišljaš, Tanja? Ja sam tako jednostavno. Dobro. Posljedice pomagati. Da vam kažem, djeco, nemojte pričati o sebi. Jako je dobro da pričate o drugom. Ali vas molim, otvorite mi se, pričajte. Obično vi kontaktirate sa drugarima iz naše škole, sa drugarima iz gimnazije, sa drugarima iz bilo koje druge škole, iz osnovne škole. I imate tako, vjerovatno traže od vas učenici, vaši drugari, da pružite pomoć kada se i pojavi određeni problem. A taj problem se obično dešava kada nismo razmišljali o posljedicama naših postupaka. I zato je ovdje naša tema današnja procjenjivanje rizika i da naučimo identifikovati posljedice naših ponašanja. Tanja kaže da razmišlja svaki put prije nešto donose odluku. Već. Da li ste imali priliku da slušate drugare o posljedicama nakon
izvršene aktivnosti. One nisu razmišljali, odlučili su da urade nešto, a nisu razmišljali posljedicama. Oni su tu došli do vladanja lošeg kod nastavničkog vijeća ili direktora i pred isključenje. A šta mislite da je došlo do isključenja? Koliko godina? 17 godina, tako? Kuda dalje? Nisu razmišljali o posljedicama, pa je to tako lijepo povezala. Slavica je htjela nešto da kaže i knjiga oglasa nam je ušla. Dobro, drugarica moja često na internetu je i sve to i upoznala je momka s kojim je dugo vremena dopisivala se i sve to i na kraju... Preko interneta. Da, i dogovorili su se da se nađu. Međutim, onako, susret nas lijepo, onako svi smo odgovarali, nemoj, otko znaš ko je, međutim sve se na kraju dobro završilo, ali moglo se, nije se moralo završiti dobro. Slučajno ispalo da je momak dobar, nema nikakvi, ne pripada ni jednoj rizičnoj grupi, nije pedofil, nije sklon nikakvom nasilju, to, ili trgovinom ljudima, ima i preko interneta, događaju se i te radnje. To je bilo već prije godinu i pol dana, on se još uvijek završi. Jer završi se. To je ipak fino došlo do... Imala je sreću. Vi ste u tim godinama, djeca, da vam kažem, kada je vaše logičko razmišljanje još nije do kraja razvijeno, apstraktno razmišljanje još uvijek je tu prisutno kod vas i onda zato dolazi do ovakvog posljedica nakon određenih aktivnosti. Niste u prilici da procenite posljedice ili obično zanemarite. Jeste vi u prilici da njih i tekako uočite, ali ja sam mlad, šta mi je briga, to se ne može meni dogoditi. I onda obično u tim vašim godinama odrastanja, adolescencije dolazi do pravljenja pogrešaka. A greška se pravi zato što ne razmišljamo o posljedicama. Da je imala kojim slučajem da je pronašla drugog tipa ličnosti preko interneta, mogao je da bude koji tip? Pedofil, mogao je da bude narkoman iz rizične grupe, sekta, mogao je da bude, ovo sad jako, da s njom krene priča, razgovor i da je trgovina ljudima. Zatim isto jako atraktivno i popularno za vas i vaš uzrast određene agencije i manekenke. Dobro, sad na našem području tog nema, ali imala sam prilike da gledam i da se isto tako preko interneta informiše određene kuće manekenke, pogotovo tamo u ruskim zemljama gdje je siromaštvo jako prisutno i da ljudi se jednostavno nalaze način kako da se odu iz te zemlje i oni prihvataju te agencije koje nude da budu one njihove manekenke. A koja cura koji momak nije u 17-18 godinama adolescencije do nastavne? Marko je imao 17 godina i nije imao vozačku dozvolu niti prošao obuku za vozača. Ipak i bez dozvole od strane roditelja često je uzimao kola i vozao se po okolini. Do sada ga otac nije otkrio, niti ga je zaustavila policija. Jedne večeri Markov otac nije bio kod kuće i on nije mogao doći do auta. Jako je želio otići izvan grada na zabavu, ali nije pronašao nikog da ga povezi. Tada mu je sinula ideja, imao je ključ od komšine garaže ili je kosio njihov travnjak. Znao je da je ključ od auta drži u dnevnoj sobi. Mislio je da može izvesti auto iz garaže, a da ga oni ništa ne čuju. Kada su se svjetla u komšinoj kući izgasila, Luka je otišao posudivši njihovo kola. Da li je Marko imao vozačku? Da li je u redu? Normalno nije, vidjeli ste, čuli ste. Da li je u redu? Ja smijem voziti auto. To je sad jedan primjer iz svakodnevnog života. Ja vjerujem da je među vama 50% došlo u iskušenje da uzme auto. Jel? Ona koji se da li, da. I vjerovatno ste u dvorištu.
Jeste? Ja nisam ništa nije. Baš lijepo. Tata, to je bilo prošlog ljeta. Ja i sestra ne znam, eto, tako su te sulude neke ideje kad dođu napunit uopće, što kažete, ne razmišljate se o posljedicama. I ne znam šta je bilo, uglavnom tata, ja mislim, stricu na selu, kupio peglicu, auto. I sad, otišao je tada na posao i ostavio ključeve normalno u kući, pošto nije on koristio to auto. Ja i sestra, šta ćemo dosadno na majke s provozom? Da, bilo onako ljetni period kad su posijani bašti i to sve. Nas gdje jedna je pričala sa mamom dok je druga uspjela izvući ključeve. I pošto ona bolji vozač, da kažem tako, ne? Mi smo ušli. I krenuli i nisu sad, pošto se to ne čuje se sad nešto jako, ne šta ja znam, mama nije ni čula. I mi smo odvezli se gore na Kopšinu livadu i sad kako je bilo ovako auto, je bila popularna ceca i pjesma Manta Manta. I mi taman sa CD-a snimla na kasetu i slušamo mi Manta Manta, hvala prozore, idemo mi. Kad parcela odjednom, ja ne znam, nismo uopšte ni vidjeli da to tu parcelu sa kurusma koja je bila tu. I da lada trebamo se mi, uzak je tu prostor, trebamo se mi okrenuti tu. I ona je pita kao ocelu, ja motat lijevo ili desno. A ja mu pojma, znači ja auto na dej. Mota je lijevo i ona je smotala i još po gasu išla. I motala lijevo i u kuruz za sve. I mi smo došli kući i sad, ne smijemo reći ništa mami, šta ćemo sramota nas komšija, a mi sam sebe prijaviti. I mi odemo komši, idemo gore i tako izvinimo se, mi smo pogriješili, mi smo. Možemo to kako opravdati da posijemo nove štatimo. I međutim, da se njima jako svidjelo ništa, samo na to sve fino smo su gostili. Nisu uopšte da smo skripkovali nešto kao to se dešava s imušnjacima. Baš i nisi morala ponovno da siješ njim. Nisam. A da se nadovedim samo na to, znači, drugi put, ovo je malo, kako da kažem, žešće. Sestra moja i brat se vozili s tom pešicom. Bilo je užasno. Bez vozačke. Da, prirodi onda ispred kuće. I opet i mama i tata su bili u kući, ja sam bila ispred kuće i gledala to sve. I sad, brat, moja sestra je 94. godište. Majke. I ona je vozila brata sa sobom i njima je bila atrakcija da se okreću kod ručno nalivati. Malo fali da se okrene ono. Da se I on kako ona vozila i kako ona vozila to ludo, odjedan, znači samo plani u autu. Samo plani pozada se sve nešto zapalilo. I ja kad sam to bila, ja ne znam šta da radim, da li da zovem neku vodu da nosim da ih pomogim. Ja mašem rukama da ne ja sam srećan, znači srećan. Nije bila požara, nije. No zapalilo se auto, izgorilo sve, ali su htjeli su izaći. I onda je došlo vatrogasci, to se ugasilo, sve se smrti. Evo gdje već pogledaj, kako su neki baš problemi veliki po živote. I vas dvije ste dobro prošle prvi put, šta kažete, a niste imali niko jedno što ste njih u komši uzurpirali, ali dobro što ste da se izvinete, ali ovo drugi put nije dobro. A šta je naš junak ove priče? On je onda jedan put želio da ode na zavod. Roditelji nisu kod kuće i auto nije očevo kod kuće. A da li je mogao naći drugo rješenje? Zašto ne ide on? Prvo provaljuje ne provaljuje, ima ključ, ali ulazi bez potrebe u tuđu kuću. Dalje, šta je uradio? Ne razmišljao tebe. Šta je dalje uradio? Uzeo auto i tako dalje. Ali dobro je po njega, isto nije bilo po ovome, nije bilo nikakvih posljedica. A koje su mogle biti posljedice? Šta mislite? Prvo mogli s komšije shvatiti da on u stvari provalju hodniku i da uzma ključ, uzma njihov auto. Drugo, ako da već komšije nisu, kako kažem, shvatile da on provalju njihov kuć, mogli su da... A komšije su dale povjerenje, on je njima posio bašt, komšije nisu bile tu. A nisu bilo komšije. Kad je otišao u grad, šta je mogo da se dogodi po njega? Možda je policija. Dobro.
I najgore ono što se može desiti, saobraćajna nesreća i da nastane. Ovi će ovdje biti jedna grupa. Vi ćete, vas tri, priključite se njima. Ovako. Treći i četvrti red. Treći, okrenite se četvrtom redu. Vi se okrenite i okrenite se drugom. Zoveš me, kako se zoveš? Dragana, ti ćeš ići u ovu grupu, Slavica ideš ići u ovu grupu. Ja ću vam dati test procene rizika. I ovdje zajedno. Gledajte se ko će da priča, pročitajte pitanja i zaokružite rizik. Stepen rizičnosti. Jedan je najmanji stepen rizičnosti, a 5 je čitajte, jedan čita, a drugi slušaju i ušte se u procenu stepena rizičnosti. Imaš te za to što ne mora, pa idemo, prva grupa. I vaš stepen procene. Imaš za koji trebaš učiti, ali imaš 5 istog predmeta, pa se odlučio da mi učenje ideš šetati. Mogući rizici, dobiti slabu ocjenu, stepen rizičnost 3 i ne imati željenu zaključnu ocjenu, isto stepen rizičnost 3. A vi ste dali trojku, niste išli na 5, nijedan, dobro. Dobro, vaša je procena bila, može se da. A možda neće profesor njih. Idemo. Pod 2. Ne želiš da tvoji roditelji znaju da izlaziš sa momkom, djevojkom, pa zato po tebe dolazi tvoj prijatelj i ti kažeš tvojim roditeljima da idete u kino. Mogući rizici da će roditelji saznati da si izašao sa momkom, djevojkom, to je stepen rizičnosti 2 i da ne radi kino, stepen rizičnosti da ne radi kino. I? Stepen rizičnosti 2. I kako ste dali procenu rizičnosti dvojku? Dobro. Ovako da vam kažem, što je veći stepen, tu je veća procena vaša. Znači, tu niste bili baš tako kritični. Pa, veći stepen je ozbiljnija stvar, možda. Dobro. To je vaš imate pravo. Majka te obično čeka da dođeš kući. Večeras si malo više popio i prekoračio dozvoljen izlazak. Mogući rizici, zabrana izlaska, stepen rizičnosti 3, izgubljeno povjerenje, stepen rizičnosti 3. Opet, tu bi dobro, to je tako grupa. Sviđa ti se mladić, djevojka za koju su te roditelji upozorili da ne smiješ ništa imati s njom, ipak nastavljaš da se viđaš s njom u školu koju ide tvoj brat. Mogući rizici, da brat kaže roditeljima, stepen rizičnosti 2 i da je zaista taj momak, djevojka, loš, stepen rizičnosti 3. Neko ti ponudi paketi strave, ti ga kumiš. Mogući rizici, loša trava, stepen rizičnosti 4. Reduziranje nasilja, nekontrolisano ponašanje, stepen rizičnosti 5.
Misliš da je vrijeme kad se moraš vratiti kući nerazumno pa dođeš u 2 sata mjesto u ponoć. Mogući rizici da te neko napadne, stepen rizičnosti 4 i doček kod kuće je stepen rizičnosti 3. Ti i tvoj momak, djevojka ste vodili ljubav i niste koristili zaštitu. Mogući rizici beba, stepen rizičnosti 5 i bolne bolesti, stepen rizičnosti 4. Bio si veoma depresivan, odlučio se uzeti šaku tableta da bi se oslobodio boli. Mogući rizici i smrt, stepen rizičnosti 5, duševna bol, stepen rizičnosti 4. Napiši svoju situaciju i mogući rizici. Mi želimo da izađemo, a roditelji to zabranjuju, svađa, stepen rizičnosti 4 i bježanje od kuće, stepen rizičnosti 5. Misliš da je vrijeme kad se moraš vratiti kući nerazumno pa dođeš u 2 umjesto u ponoć, moguće rizik zabrana izlazaka 5 i uhvatite policija i napravi zapisnik, stepen rizika 5. Ti i tvoj momak, odnosno djevojka ste vodili ljubav i niste koristili zaštitu, moguće rizici neželjena trudnoća i bolne bolesti oboje 5. Bio si veoma depresivan, odlučio da uzmeš šaku tableta da bi se oslobodio boli, moguće rizici završiti na ispiranju želuca, stepen rizika 4 i preciziranje i smrt, stepen rizika 5. I napiši svoju situaciju da se pomla i da... Dobro. Da li ćemo da čitamo ove druge dvije grupe? Ovako, samo sad napravimo. Od prilike sada vidjeli ste da u svim prilikama i za sve akcije treba napraviti, sjesti, razmisliti i procijeniti kakve će biti posljedice. Da se slažete sa mnom? Evo imali ste primjer i ovaj test gdje ste napisali stepene rizičnosti, dosta, ovdje nema dobro loše, svi imate pravo na svoje mišljenje, ali je bilo bitno da naučimo da identifikujemo posljedice našeg ponašanja. Toliko, hvala vam.